blessing words and bless us as we go today. In Jesus' name we pray. Amen. First of all, I want to thank the Lord for taking us over this week as we go through a journey, as we come to the end of today, a journey that Jesus been crucified in the cross, in the hill of Calvary on Golgotha, the place where Jesus has been crucified. So our lesson today is, I'm just going to take only two words that Jesus has spoken from the cross. The first one, I am thirsty. And the second one, I am finished, or it is finished. That's only the two words that I'll use this morning on the sermon this morning for us. I am thirsty. When he was on the cross, as human beings, sometimes we're thirsty. When we do some hard work, and you see the journey that Jesus goes through from that week up to the cross in Golgotha. From there, when he was hanging on the cross, and he asked, and he told the people that he's thirsty. He needs something to drink, so he can know, the world can know that he is still a human being. That is our focus this morning. Jesus was born in Bethlehem and was in a family. Mary and Joseph taught him about his God, a loving and care of God for him. As we go back to the Old Testament, because of the sin that's been done in Genesis, they tried to sacrifice, bring up animals, kill the animals, and take for them to cleanse their sin. So in the New Testament, here comes Jesus. He's the body of Christ. He was born in the beginning. And now he was on the cross. And he told the people that the other options that he was thirsty. Outside the room. Baru tak ada room dah. Dia kuat nak. Kalau ini mana tu. Yang kedua, I'm finished. So, I want to show to the world that he have done everything to the people. There's nothing left more. We have to ask ourselves today what I have to do through the journey as I go on the road from today. Jesus has done everything for me and my family. For those already passed away till now, and those who are not born, because Jesus has already died for our sins. He's already crucified for our sins. So that's why we come together and worship Him to think of today what God has done within our family and within us. Bahawa benar ni kami ni kuat sa mata ni kuat dari itu kana lebih kaya baru tangan kru kina nanda mula nda ini kana leso ni kana matata bikin dan lebih kaya baru tangan kru donna dendre awana monitora wisu Sami waktu kita dalam keluar, kita nggak nonton murid itu, kita mau, kalau kita tahu sekali, apa tak kita tahu.
Matino nga na ruangan na makasama na kami na matani kuwa, may ulutang at nga ni nandarong mulaw na matami na ni kuwa. Nalala niya rin kong kulyari sa may lamakina na wika nalitikya na nakma. Nalala niya rin kong kulkwala sa may lamakina na wika nalitikya na nakma. Sa may balawaro chisu nakakil may balitikya na. Taro minal tarongan na matani kuwa lama sa mo biyang mulakaw. Jesus sabi mati na kuberta yung nabunin ng daribang rala. Nabunin ng darula kasi siguro na burubura imbiti ka darubulikin. Ibibandi tayo ibikandar na matabi na yung kuwa sa aming garamo ito Jesus na mamita. Ang rana ibigay ng kalmar. Ni kuwa na manunumakina na singa may matikina. Ni kwenda na numakina na may kawabisu. Ni kwenda may numakina na may kawarawa, may waedoro na nanamura. Ni kwenda may manunumakina na may lilita ka na kuwiltay. Watakilay burumura. Isa may watawari kina ka may tawi, akili umekina. Ano manunumikina nga na ruwa na bakasama na matabi na likuwa. Kada mute le wote o tinigona nimber ni sule ni no na ron mana tu mutenga au saberu ala be tu le be ke do tisu no mosongo au saberu be tu no tira be ke no tisu do lava no mana be crea vira mengun karanga sula sarwa na suetia na wai ni wiwi para nunumuti. Wana wai wiwi ara nunumuti na suetia ara ngai toni suataka. Ngai soli vetisu menunu. E tolu na kaya veti kuna vika na membaleta na tikinongo. Matai, e tukuna ni sa tamatan dina kukoya. E wala kutsoni na wasongo, me buluta e sona waka sa madara. E tumuda ke na ngonu koya ka tukuni, ni ko tisu, e sena ni tamata dina. E vivia tamata. Kaba e sena sara, me maa muli kena. Me kene karua, e tukuna na, nona kilabina ka nei voltam. Kalibakina na biengulu, me para merikina na provisa ya kotuna kalau sebelum kanya bersama ana tikina ro sebelum kedua wa kotuna na kelo rorong era sa suleta nga nakanga min noka kana kelo wai wiwi kelo luwa niwa mi amulu me ba botika na tala dalam me kalibani no boso no au sa bi amulu. Ni kena ka tolu sa tupuna, no nona ya lo mu me ba tia vinaka no noni tabi. Sa krea me ba sua tanga na mena, ke no nona tilo, mero ni kalibaka. Me romo, no wala na tematika nga, no bosongo sawit. No bosongo ni sangai, no lato na bi dlana. Kene kulyan, isa kalibagyan. Inda, nena to na bosongo me mulu. Mulu mo tisu neka sawit. Ni rawa me mulu bata ke ira. Era bora rawa te koitiko. Sei ko ngori nei woti ni bulua lolo bira. Ibe me mula na tura mo tisu. Sarau. Ina mula tanga. Ikena. Ikura ni waka sama. Sena kura ni wasa na muto tisu. Sawit. Apa boleh kena balik weekend dah, sawit. Tai, sama tu, kena nak proof saya membeli tu. Sama ibu ada baru kan dalam mereka lebar satu kilo kena buat sawit. Sama ibu ada kena nak proof saya membeli tu. Proof saya tinggal membeli bola tambah kau.
Pirna profita, nina sudu mai dana Mesia. Nina mai mate na dala mai Kalvari. Ngona vika, profisi teki mani wala Makau. Ya samai mai ino mula nei tisu. Nona sali wakatoka na dala mai Kalvari. Ina rua sa oti, na waka na mo soro Makawa. Sa tongo nei soro mai man. Liuna nona do wala mo soro ina tiu. Ana do kota mana beti. Do kona man. Memang raison. Usati kira na muni wala dai na kau. Sampai tu na bikin tu ni ko ni kerua. Sampai babu tu kana tagi na lima. Si ko na muni tu na Yesus. Yesus sampai no da sondul. Ana la na. Ni wala na mos na Yesus. Ko na ko na ni wala. Sena talindo na mo ko na ni wala. Tali mai burumura, na segera mamula na kasai. Kini katul, sa awat ini sa di bawah na mati, sa tungo lumula na mati. Isa sa di bawah na mati, isa suruh dengan itu lumula. Kini berbalik, sa tungo lumula, ano namay mati utisu. Isa namay mati bawah utisu, mati nga bawah. Raki na miko matkiyaw, hindi lumawat na mo. Sipa na mo tayo. Sawat tinasala, nila mga tak, miwa mulay, ano murilaw. Ano kinagawa. Kinambali, no ilaw man ni Chiu, man ni Bola Tang Makawa, ano mga murit sila minalaw. Law mo sisi, munoy tini, Raba mo rin nga may. Saya kami ng mula ni Chisu. Sa may tikulang Chisu. Ani mo tambo nung sa may lilipat na. Wala na din ang may Kalvari. Nagkakakya niya sa may dalawa. Sa kinisunggoy. Sa tungo. Sa labu. Sikwa na nawa. Yan na muna ulibo. Mito Chisu. May na muna ay tini. Mito may makulungi Moses. Saya kami ng mula ni Chisu. Sangat menecinya, sangat itu lagi nak pemeru. Itu nak apa? Mana nak tu? Mana nak kamu? Kamu kasih. Sini nak mana nak tu? Kamu sini mana nak tu? Kalau kamu mana nak tu? Sini mana nak kamu? Sini tu nak tu. Kamu mana nak tu? Kamu mana nak kamu? Sini mana nak tu? Kamu tu nak kamu. Kamu mana nak kamu? Kalau bantu dia, mana nak keluar mana mereka. Ya na, kaya wali tikin tu kina nak kami mata benar itu. Wali tikin tu, menurut Yesus wewi, wali tikin nak kamar. Wati, sampai baru semua orang rumah sampai sudah nak kenal. Sabi tu lagi nak kami nilai. Tawa-tawa ni nonton mula, nonton singa, surmai, nonton singa, nonton mula nak kama nak kamu ni, betak, kamu ngamai siapa terlep, nonton mula nak kamu nonton sini kau, siapa ngamai, singa, betak terlep, nonton balik, nonton mula ni lalu, nonton singa, nonton mati, memang tercisu. Satu itali ini betul itu. Sampai bangta mikir dalam kaya nasal. Dua nga nasal. Ini kaya masalah. Ngunit din lagi na pinimula. Sini turun teman dan teman. Alam ko naman. Kasi kaya nasal. Huwag sa karating ngunit din dahil. Ngunit din na loob ng motibo. Kung tuloy kilo na ng muli ba mo ka. Sabi ito tunay. Iwanit tayo na kabinet ko. Tuwa ko. Kulungan ng harap. Siya ni kulung buka-buka. Si kulung buka ng mga. Kulung angga. Kulungan nono ni wala kaya. Nombala ni wala ni mati kaya mo. Hindi na wala rin dalikin. Dali nga ni Yesus. Yesus sa mga yun. Nakamuot na may ibawa man iso. Pero ray na mata mo. Mula na yung namati. Tuwa ka nawa malay. Yan, nabika sa mga wala mo Yesus.
Kesaya na alam ni Chiso. Alam na natuko ko na alam mabuti. Mabuti ito na kulubo. Makapunin-kulitin na naman mabuti. Ito na tisipin. Ang rano may kalili. Tapos yun na lalang ito ginawa. Ang man ito na lagi kukuha. Lagi tatama. Kaya na huwag liw. Sabi nila yung tisipin. Yung tubang rin Chiso. Chiso yung madawala. Magkalala. Taniwala Chiso ang ito Chiso. Sa'yo pinamundo mo. Mereka naman nilalang gamot. Kung nang-rendre daw ito ng motivo, tinutuwa ko. Maro ng dumawali, maro ng dumawali, binirate ng miuki. Sa may mutanatalo Chiso ng mula. Sa may wanawal, natala ng mikalba. Sa lamuno, kulpa, lamuno ni kampo. Sa manini na matabi na niko, ano ko siya buwa, lumanite kina, sa nayama, nandangon, nagkakamit yung mga namosa. Kasi kaya, nabili ko ng mga namosa, maso, nabibako ko tayo. Sa awit nga ng mulong mo, nanarawat ko ng mulal tayo. Kasi kaya ng mga tao, kaya sa mga nilwaba, baru katu na kilometer, matutu. Sa mga matutu, hindi alam kayo, ganito natin na mga. Ang luba, ako natin magkiluwa ng laso, kasi pinto. Marami ko na maso. Mamiyaw ba rin yung magagamit yung nila ko. Isa mo sa mga nilo, bigimani. Isa mo yung matanungin ako. Iba ang titigimani, yung nalalang. Iwasan sa awas kina kasi yung tamrali. Nababa, yung mula. Narinig yung mula lalong ginalang. Hindi mo ko, hindi kayo na ko. Maso na ko yung Chiso mo sa kanilang mo. Naka nagkaratali na siya. Ito, naramit na ito ng tumas. Ito na siya, hindi mas. Jesus.
bendición con lo que tú colocas, salvo Tito, liso Tito, kapatulog Tito, kamungat Allah, kulisi, kisarna kulabosa, kusamuni bosa, kusamuni kamungat kusa limas, kusa sa natani, kali sa kanduyo Jesus,